Kito kibriu kibom le yala de kibriu badon por on komen content new kibadon ni kata negative mindset perlu kuble sibun ya kajing support chung piman na por mah ta bun video jonga kiba siap tho hakinong page mah ta dan ki bade kor ki jai dan ki bade parasionong dan ki bru ki bom itu ru pun ki komen steki konten ki bom yahap konten sendil ta kawai ngamut pan IP ke message pa kino content creator kito ki bru ki ban sina video kan post back na sangat itu ki bru ada page ya ki ada view ya ke channel jongki undon hang tok inga satu ba kito kibriu kibom le yala de kibriu badon por on komen content new kibadon ni kata negative mindset towards others mah ta kito kibriu kiba penjak burom yaka state jongi yaka jai bru jongi yaka jai beru jongi kasih benar kiba komen keberang don be itu ka jinglong kecil perkat ke badum empat dah syai ngamtip kadawai yu gitu hapai ngat ngamtip yu kata tangba ya kino kibru kibasna video kiba post video kiba seluruh ban post video le kena video ru nga kelingan junga encourage pi namar ba itu kibru bukan beng te kibru bomle yala de superkat la syai tu Fortuner ngan yuk bisa ngan yuk bisa ban semwai kat Fortuner ngan le reels ba ki berkut page ne balong kumta kata ka bom la long take a small steps ka banang kong hi ni de ban get rid dia kata ka mindset negative mindset jong no bro ka negative mindset hi kadai ka ban number 1 ni de ban penjak sendan namarwa kene ka kata mat yong ya ka cimut perkat jung kamta mi samla kibrang don padang kecing shit tabak latang kendiat ka mindset jong kita kan kelain ba ban sutu dia tadena kita kedau ba lada pi post kana video post page nice ngap re kita namar ba kimla le kin suang ba ne kumta unete ba kumta kin keren madap situ okey ta wat sengap re kita namar hapo komen jongaru pun bahar kikor kijat jongaru pai iba hakata kategori ya hab ta dena kita kedau tolong ban le rainda ban yi badai kikor kijat operasional okey le rain sya ban yi berang don kum gitu bro rejing sya de ban encourage yang ban le kumta next time dapat upload video like kumta sina kumta depen encourage em kita ni pada ya ben be we dai kata ba cisin malas sedang ban sina video sin balayo ya kata criticism nakiwe bon ki bom le su bale ki le rain kiting yo ki we pat kita meta hakju skaju syakran new baik. Okay, tengah ngan IP ngan encourage nak kalian ngan encourage pi kena sina video kena post video kena video syuring haying syuring sabar ring kena post back buat le rain ya kena bro keren kita hidek bro kiba nak molong ba pentelat pensuai ya kejabing jongi ban perkat pada day ke video ke bomlar se comments dak advice online nak kumta le kumta shimi kita le kumta ada pi pat babet ong bet ba kena ke video best one okay I like it da kam bet pat ong bet next time le kumta boleh ban share criticize keren snew tela share keren snew bet para mangi de benih teli kata kejing teli ngan apikan sedang na adu iwe papai je kena video depa sedang lebih ki beru beron kam dan jam daki page video
Kim Ong ba, oh, ne tu lek kumta. Sampai, toh, he's trying to be the best. Kibru pat pom don kam don jam, sampai, ne bom don kam don jam, bom ler, kumta. Okay, they kata daw, ngapi what stop. Don't stop, don't give up. Let back, post back. How do the yo na? Kapisa is very important. Okay, buat ngap ke ba kibru keren nasai. Let kam don jam fokus back. Ya kam don jam bandel. Ya career lajang. Okay, tang katahi ngapi what not give up. Let back, tekeran kumno kerwet back. Na elat lah. Tang katahi kubesi pun.